kao da li se znate. Da uskoči. Ova naša manje bloka. I ona može pati gore za gore. Prva je! Stazu. Naravno pravilo, da podaci dolaze na položni start, kako bi pročekao položni startovi pustio na start, da dolazite sa svih strana. Jeste nam napravili start da se neke djece premašava grupe i nisu prijeli. A na položni startu nema se nijedno. Položni start je ispred organizacija ovdje. Nemojte stranu da dolazite pre položnog starta na djecova. A tako? A tako, ja ne vidim. A nije diskvalifikovan? A? Ko, Anja? Ne, ona je udarila. To bi bilo. Pa ne znam. Ona druge. Sad neki izađite strane samo, nemoj preko. Evo vidi prošli položni start, neće biti u prosmanu. To je vrhovni sudija dana tako ovdje. Znači, ne pređem pod položni start, nemate plasman. Samo djeca koja se bude javila položni startera i neće plasman. Evo, vidjela koliko veće od nje, a? Druga grupa Terenčica, Jeremića Andrijana, Jeremića Aleksandra Jagorina, Vlačić Andrijana Letar, Anđelić Marina Letar, Radović Jovana Kopar, Možete li sve spolje mogu? Bilo jako. Sad si sad. Ajde sad. Da, pogledaj. Osma grupa, starta se. Aco, vidi mi koji su dječaci. Ti poskrio se tamo. Tražiš da pokriješ ovako preko desno. Evo ga Mitrović, ljudi. Prima Mitrović. Ajde Filipe! Ajde Filipe! Ajde! Ajde Filipe! Ajde Filipe! Ajde Filipe! Anja, bio ti odlično!
odlična. Bravo, bravo, bravo.